Ai kable fi baro sai sen pat akan ka step jong ka sngi ke mata. Ngeli yu hakini ke sngi ke ledap ya ka debate ya ka jinya ta ya ka beri ba ka jing tu jong ka sarkar jong Narendra Modi man pen kla kerteng no. Ya ka India syaka Bharat. Komaki babon ki parlok ki ba don ka YouTube ba kom juru ki national media ki wipat ki media keleng jong kari India. Ki lia batai spangka ka jing tu man pen kla kerteng ya kari India syaka ta ka Bharat. Ngira man yu iru ba ka artikel ke menekong jong ka artis sya jong kari India. Kasya wat penerkam ya ka kerteng India dan di Bharat. Makam dan kanu ka jingkhang man pen kla kerteng. Man ong ya ka India ka Bharat. Kerteng India ka dei ke bangi penerkam ka kin Bhareng. Bat ka Hindi jan baro ki ong ka dei ka Bharat. Ka membuat la menang ka jungi ka di kari India dan di ka Bharat. Ese ki babon ki beri ki basong ka than stay na mingi ki kam penerkam dekat kentin India. Bat kam juru ki beri ki mana wipat kiri ki benar sabar jong kari India. Bharat la penerkam ba de ki beri ki bakana tin Hindi kam tam ki benar sakiri thor jong kari India. Tem la abantip la kan dika sarkar jong Modi kala ni eman ra ya kan dika mat dan dia ka resolution hagan dika special session ka banlang nadu ka pra hadu ka arpu atarik mata ubnai. Marki babon ki nok tho ki ong bakan dika sarkar jong Modi ka dika sarkar ka babu ri tam na preng ki sarkar baro. Namar hagan dika special session seladon kinu jumlah kedau ki egi agenda dan dikimat wen kran hagan dika special session. Kamalang hoki pat ki por habalong ka parliament habalong ki assembly labu lupa kimat menyekran. Kani ka sarkar ka buri khop bakam kwa ban pa. Syaki pat ba wat ki political party ru ki bedelang apa parliament. Bat ki khubar ki angru ba wat ki babon ki minister ki MLA ki MP juga BJP kim tip ki agenda menyekran akan di ka special session jangka Raja Sabha bat ka Lok Sabha. Ki batip le si di tang sausan ngut ki bayajan bat Modi bat kemjuru bat Amit Shah. Kata de gamat tendai ga ni ka kerteng kat kum ki jingtho ki balami ka outlook business kawin ki magazine ba ponam tu kari India la ongba la dapen kala kerteng na ka India syaka Bharat. India kadon santali kidak Bharat kalau hendrudak. Kamon imi tam iwi dak hendrudak. Ani ngira man ong ba ka jeng pen kala kerteng tang ya ki hendru tuli kidak BHARAT Bharat. Itu ko jing kalau kan no kat ko jing kheng jing dia jing ki bri ki ba jurep ki bala uli bnia ya ka jing pen kala kerteng jing ki nongba jing ki snong jing ki surok ba kam juru jing ki kat tu kan ni kiri ki la poya ka bakot ba ka jing kheng kan lot adu khat sa hajar klor saus pa artingka ada pen kala kerteng na India syaka Bharat ka jinglot kenlong khat saw hajar klor saus pa artingka kata kali ka jinglot tamat kala mana ka India syaka Bharat hitip kani ka khat saw hajar klor ka sarka India ka plot nam ta ka kayan kat bat ka juplot ta ka kat kum ka jing tho aka business outlook la ong makari India man la ubnai kapelot hadu khat saw hajar klor tingka nam tau khau roson jong kumba prapo klor ngot kinong India haka shibna shibrai kabomot ka jeng pengla kerteng na ka India syaka Bharat kanyerkat ka jeng pelot ka sarkar preng ban ai khau roson syaki pat ba jong kari India barok kowe hadu kata ka yerkat dor ka jeng pengla kerteng na ka India syaka Bharat. Kini kinong tho Vir Singh Vi ubram uway nagi journalist baponam jong kari India. Ula sim nagi jeng tho ki babon jong ki brio ki babut din bha hakabe ba ka jeng perkala kerteng. Ula ong ba hadi ka senam ki beladap ka jeng perkala kerteng ya kan ba Allahabad apa Uttar Pradesh. Sikawi pat ka kerteng kalut ya ka sarkar Uttar Pradesh hadu laispa klur tengka. Ta hadi ka jeng ta ya ka pisa jong pa ba apa perkala ya ka kerteng. Ngatarong din nagatakan sibun kapor hakaba iway pa iway i jing tho iway pa iway i jing ton kam ban pengkelan nak India syaka Bharat kan simpo deki bun snap kinang tho ki belawat din bahaya ke jing pengkela kerteng khamtam jing kari kilain nuksai ka jing pengkela kerteng ya ka Sri Lanka
kipor kiba mensyua ya ka Sri Lanka latip kum ka Silon. Daitat nakasem siya knes pa nyu fuar baka sokar po Sri Lanka nani ka sokar jo Silon karara bat pengkla kerteng no nak Silon siya ka Sri Lanka. Bat kala simpor hadu South Hosnen yaki patba apa Sri Lanka. Ban kala no ya ka kerteng Silon bat ban melin bat penerkam no ka kerteng Sri Lanka. Ke Sri Lanka kadi-kadi ke berit ke baduna beri umde kadi ke bahia kum ka India. Ani kadi ke babun beri kum ka India. Ke India kadi ke badan 1.4 billion kinong song jongka. Kadi ke Jakar ke bahia kadi ke Jakar ke kinong song ki pai bendi song ka ki aphe na kawi ka jelas koi ka jella ka ba khle mila joktung ke ba mitu ithausu. Hadu ado ka simpor ban ki ban pengai ban penmelin ki pai ba bagian penerkam no dekat kentin Bharat. Akan jaga juga kentin India. Kamtam Indonesia Thailand ini ngi melin bang ngi setengah ban perkara ban agar ke India ke Bharat ngi ya penlang komik tentang dia penlang biria kan ke kerteng kam nambar kam da sangat tenang. Kata ka de wei. But lara penkela kerteng balik ke simpor dukan ni balik ke lut dukan ni nama hapen kelas suai ke constitution jangkari India. Kaba kumnu kata ka jempin kala kerteng ke constitution juga India. Lakan long kembali mersua, lara penkam dari India buat Bharat ni kan ong baik kan ban ni kan kang nos non penkam ya ke kerteng India buat di buat ong baik ke kerteng Bharat. Iman ka sarkar BJP kala ban lek komta nomor kamhun maka constitution kan ong ba la ban penkam lang ya ke kerteng India buat Bharat. Entah pun kala kerteng kamtam ya ki maps, ya ki location, ya ki surok iki senang kita kaba simpor ba kaba ma mensim ya ke kerteng Bharat kita kada kuwei ba dei kada ka bun ka cinglut keleng jong kada dari India tile nang ipek kat kum ka constitution kat kum ki jingtri kam jong ka parliament ada penkela ya ke kerteng India sa ka Bharat kembali dan kibla patai kini kisi kibla dan kamba ka parlimen kan kamban ra ya resolution akaba berarti ki yang dorbar kata ka Lok Sabha ka badan sanspa sapu anu kit khat bat ka Raja Sabha ka don arspa san phomut kit khat dan kam 2/3 kam majority dan ita arbenta na kalai benta ka jingdon kit khat jong ka Lok Sabha Larang ikhen ka jingdon ka Lok Sabha ka long sanspa sapu tam ka bombot dan kamban yo ya ka jing kersan ka ba palat arspa andropo or laispa andropo hitam hitam kit khot dalam Lok Sabha. Badan Raja Sabha kebadan arspa san pong kit khot dan kaman yo ya kejeng kersan ke ba lakam nukum no sispa andropo dumut ai kit khot. Nalu kata dan kamru kejeng menjur naki jela ke badan po India. Jela ke India kidan menta kemba arfu prateli bat nakindi ki arfu prateli khasam tu lagi deki state dan ki jela ki berasan syada ke BJP bat ki paralok jong ke BJP ki bakan thup ya ka Meghalaya bat baru ando tu ki jela syate lamingi jong ke India nanti ki state ki bahia ke Uttar Pradesh Madhya Pradesh Gujarat ki deki ba idan bat ke BJP ke bomot ba ke BJP la de NDA ke sensyar ki khasam tu ki jela jong ke India kan ba Kongres bat ki projek ki sensyar mat khatsa nak kamayo jong jeru ki state dan apa cakap jalan Meghalaya nyemtip. Oh ini ka sensyar ka NPP ke BJP ke UDP ke SP bagi di kiseng nyemtip laki parti rulu kum ka UDP ke bakam pun pat bakam juru ka HS PDP kenya menjur na embat ka NPP tekan menjur baik ka balik ka BJP man perkela ka teng cakap Bharat la ka UDP HS PDP ke belum ke riseng rulu kenya menjur na bat kan ka kerteng Bharat kamu buat Meghalaya kelak bandar ke Tibet kelak bandar ke Nyatai assembly ban menjur ban ratify ini ke kerteng Bharat kata kada gawe nang tah khamjan ni seniru dari gipek ke ka kerteng jempuk la kerteng naka India caka Bharat kan kata eki bubun kum ka State Bank of India ma kabalan hang ni kan kata yu ru ya ka IIM magani latip ya ka IIM latip kum ka Indian Institute of Management IIM nata ka negrim su ka kerteng India tu bahkan ketaru syaki borbalar kabalang perstian hari dia latip kum ka Presbyterian Church of India dan ki logo ru ki bla print ka kerteng PCI kamu pun ada
bu ro ka kertek bi Bharat kemud ya ka balang presiden India rakon ka President Church of Bharat kamu haki ngadu haka PCI ngadu ka bor bakli du jangan balang presiden hari India ki assembly ki synod ki presti ki district hadu ki balang hiaban penkela kerteng kita barang ciki kene ani hiaban don tu logo jongka PCI le se lah ta bu no PCB ki bakum kini le se ki ba ki sanang ja chane shakhmat te ki ba bon ni ki pen pa ba kala ban shem jing e ani ka jing pen kala kerteng na ke India ka baran ngim tip ka BJP kala ne e man khro i ki pat ki parlok be tinang bat ka ban yo ya ta 2/3 majority ha Lok Sabha bat haraja sabele ka sabha le ka kham shem ding e namar baka BJP klan de andi ka kham tuna ki bre bat kindon ki state ru ki ba persha ba ya kane anot east namar baka sensar ka BJP bat ki pelok jongka tenrei pat ki ba bon ki bre nande kim sotna de ka ten Bharat dari village ha south le Kerala Tamil Nadu Karnataka kidiki bre ki ba persha ba ka kerten ya ka kindi bat kidiki state ru ki ba sensar omre de ka BJP te ka mala ban mi ke jing e anta West Bengal ka dik state ka ba ka ba kham he ka ba sensar ka Trinamool Congress ka ba persha ba mat ka BJP ka ba khadum ka no ne lang ba ada pipet ba dan ki ba ang ba ka kerteng India ka dik ba ai de ki haran hindai ki nang tho history ki ba tho ke history hindai jong ka parthai ba ko ki ang ba ka kerteng India ka ladan no ka por jong Usim Alexander kala pa ha ta ka map ko jing yakhma jong Alexander chadu ri India ti kabde ka bala shu ai da ka haran ha por bagi wasan syar ka India nama Alexander ul baki bisi shua jong ji super ulawan Alexander sari India anta shu shuru la ang ba kini ka jing ai kerteng kadi ka jing kwa jong ka BJP hinde ka senam arajar saw ka por jong ka sarkar jong Mulayam Singh Yadav ha po Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav ka por bolong metirang ba ulwan ra ka resolution ban ai kerteng no daga Bharat ka India kaseng BJP ya kata kebal ka badan apa oleh persyak kalau work out no kalau mi no na po in dorbar makam so ya ya ka negara resolution man kala kerteng ya ka India ka Bharat bahkan negara resolution kala pas kala job nomor ba ka BJP kam kebrang kala persyak kam simuladan po in dorbar dai nomor ba ka resolution ban resolution mara daga state kam simula po resolution ru nata dengi pe iksan ke belada bro ka di ka BJP ka penel kambai ka kerteng India ha ka ba ka po jong atal bari bat spy ong wising bi bat spy ula lek ka election ban sabut biang ya ula lek ka bang ka kerteng bang India shining modi pat ula penel kambai ka kerteng pat nak ka election ada ka saw ka kendai ulong kata ka make in India ka membuat kim kampen kami ka kerteng Bharat ka ba ka sang kongres pat kabah kebun ki orang di keseng kongres ke dan benda ke kerteng India ngi ba ka po de keseng kongres sab snai ki company ke kita kum ka Bharat Electronics Limited nanta Rajiv Gandhi ru upen kam ka kerteng Bharat kata ka jingyap election jong kam ju ru Rahul Gandhi nang ki ki bana ki ladap ki sang ladap kejinyat pai baju kelen kari nda ulai kerteng ka Bharat judo yatra mo kadi kata ka ba le segi breaking berkhat ba de ka BJP ka ba kham champion ban ai kerteng Bharat hoi yakini ki sni berada hadian baka presiden kari India kala khot dinner ya kita ki nomi khmat ka G20 summit apa Delhi ka sedang saya kasi kala presiden of Bharat te kadi kata ka benta ka balik singim tip ka khadu kalong ba la ka BJP kan wan ra ne am ka resolution po Raja Sabha ba Lok Sabha nomor bakala kumlong ni ka buri ya kita agenda ke ban keren haga ni ka special session ndi ka babu ni ki pa ma ya ka than kam tang bejala jongi ki le pelong bira ya ka kerten Bharat nomor kim la sotna Bharat kat kum ka history ki ong baga di ka kerten jo men jo uram ye puliru ja ka history ba Bharat uri men uram to uram ba ki dan bang ki ba dan kan yang dikinget body ulai cuki